lihondesa omundo nyimeni ezabili wandu waviria hali iliyo harma yanti kamili neze hadhari za lazimu zenjeziwa ili wandu wa waneno wade unu haraka wandu wala harma hararanku ikaundo ya haja ze mesure za nyimeni hizo nomtriomvuze mesure wajorengu harma hatma balna bali jorengu wanu mkonsi wa nyimeni wa kisharia wa tilomhono ne raiso he dawla ranguleo abo hamwiso le baraza litsaha litekeleze umuno watanga hao ufungwa wa kumurika wazo zinu pia walata wandukao waka muhimu harma mashahao reka wandu aume reka wandu washe na waja unga dro tena ukae harma za jirizinu wandu akana dhamananku harma dawla ikawa farik harma wadeunu na ngaromba Mungu rifanyana jitahidi hususan umhalar liopia harma mjimal nabal rifanyeza jitahidi hena ndulumwa dendo la pitali ili rishashize baizo kweli kabati tufanyisha toti nizo mgwanzao shawa jao hambarta rifanyana za kufanya ili riwane na hena nungwe kaongari ono ya hatwari no wadeunu hatwari no wandu hunda shawiri deka wandu ngwandao no tengelea matabibu waambia heli walio ili wandu waneno wadibu kungumanyo lishulia naono mwanu nezembwa deza sukari listakabadhisha wizara ya hosiha zana za ujihifadhi na COVID-19 ilizi kusudiwa wandu walo na zembwa deza sukari ikawa zingara wajao na COVID-19. Nurdin Said na mapicha ya Salim Sarkashi. Unu msaada wa mask zihuizili wadhumaniwa uwawade walo na uwade wa sukari wazingara wajao no uwade wahe corona harimwashisi wa shamwali harimweza tanabahilwa wanadamu wenji wafariki no uwade wahe corona ihumwali waka na uwade wa sukari wadzimane wizara ya hunono nembawa ya hele chama la sante diabete la mwali ziazima zirengwa no msaada unu uwaswili uwadhumaniwa ngarjuwa uka izaruba ikaw zikaore maikomori haruma umadwa homa haunu zandisa haruma shisi wa shamwali onje sante diabete wa enregistre kazi nji za fariki ikao wazingarwa no wadi wa diabeti donc abole uri kahuja haubali ya funvu panda mwana rijeri saidie wala wandu hatu ikaongwa wajiunda haruma shisi wa shamwali ikaongwa una ula wadi wa sukari nano wadi wa covid harimwa makati ya mwiso yanu ye corona irenga ochero ritanabahi ya ukaya ula mjitoleyo wa mazama wa miji nane mikonsi mbali na mbali ngawendao na uparihaniha sawa no wakati wa hele duja la mwando la huwade baada wandu wakawapuuzi zihadhari le chama la sante diabeti ngwazimia wajau wanike uwawade walo na uwade wa sukari wanzuani na ngazija msaada jaunu Emba wanzima iliyo vansi juu ya ulahiki wandu walona mbade za hezentwe emakatianu walio wade wa corona zendongo kastinyangu zinu habo ya kazi nyakati zinu ngwajitekeleza hawenji walona mbade zantwe haruma emba wayadziro ino alani ya ukaya ngabwaja wandu wazingara waone COVID-19 shaja watabi hao heze mbade zinu za hezentwe hautahari hondane na mele zaidi munira Yusufu ende na utasi habari haruma emba wayadziro ino ikaonge jiunda wiho la pitali El Maarufu. Ukosefu wa wataalamu wa ufanya upasuzi haukaza ishombo shino shihiru wao shifaransa fistule miongoni mwa zimushkulu zilio jumaure maili jumalino. Hususan neka mwade alio na tuambuzanso aregiange na ilibungula COVID-19 imbawa ino iyo uparana na tuambu za urenge ya daraki imwade ino. Coronavirus miongoni mwa zitaburazi hunda andani doto dialize mwade luna ulo infecté ne covid akawiti nyango na worka ngasema wati ngasina sali special ya hao ai prepare ya hao wala na covid afanye dialyse ya ndejeze sambari desinfecter sali salama udu wa dosa huja donc problème ku le niveau de contamination akaka kitwanza ali contaminer wawade kitwanza ali contaminer wala basi ulawana na baadhi ya wawade wa ilijumba lino uilimisha imatabibu wa insi zinzia za ufanya ubasuzi haukaza ifistwili ngeiwajibu. Ngono wano indushatula wano utuletwa shirishwa fistwili. Fistwili na kabla ya ujulihana mangu na wawade ware wanso mrunda utula fistwili wapo yosaidia ufanya dialyze.
alafu ndo kama daktari afanywa nongozo Komori wana kabusi daktari chef ili nongo ifanywa même pas 6 minutes wanadobu shina Dar es Salaam akawasi jua wajao bano wanjira watapoteza wala bano akiswa fistuli kazakiri domia maduktera warsikinie maana wodi wadeje mazao wodi wali wodi wananya wodi wandosha wodi skuli bano pia waje wafundie aferino hiyo kati ndo usoma wasome hiyo mfumo wajado kufanyia fistuli kai kokiri madhamana serika loko skini ya Irongo wajuju wafanye di santre no mali na Nzuani de décharger imeshangaziji yo mbengoni mwezi recommandation Josevenza bandema daktari wafundi wajarongo fanye fistule wafanye sur place ikena imesha ano décharger maha 11 takriban rango jumba lino la bua milango huno masiwani indadi ya warumishi ibakisha nshashi kabisa wakati kawo imabwadeanso ngea jumaurenga daraja Shikao shabavu shilone jukumu ya homwano ne COVID-19 wa daraja helisi wala mwali shipara watangazaji habari harumamona anue jumainu mwengoni mweza kama hadisini dile suala la misafara ya hawani harumwezi siwa shawajau na mreja ilikoli wa huwa nazioni wajihunda au harumale siwa la mwali hadisati alitamune mapicha ya Talmo Medelamin. Imakamra isiwa ishikao shishulihana unawana na wadu wa COVID andi na ujimlisa izihazi za fanyishia na ishikao shino rangu umjo wa wadu wa COVID harumeshisiwa shamali. Baanda ya babo masuala mbali na bali andi na udiswa na watangazaji minu humu mbulu wa avion bewa jauna mregio malikoli. Ulawana na imakamra isiwa ishikao shino azma ikao dezalawana iwanazioni wajonda na ungia malikoli doa wikao walio haramai majumba ya imitihani. Na wae gemakinisho imaranya ukazanzi zonti zitorengwa ili wandu watrawe na mtumpi wa wadi. Harmali suala la misafara ya hawani iwanashama wa ishikao sha COVID waone sambeli za watangazaji ukaumbulwa wa misafara yano do sahilisha wawikao walio na mihima watahao wapashie. Abasa ino izi testi stonda na ufanyiwa de mabiri ya wangi yao harumai shwanza sha avion sha bandari salama na wizo stoka bure. Utonda wa jau na ufanyiwa utunduzi wa mabiria wangi ya harumai shisiwa ya ipara isukiane hauta hawajue na hekaka wasina alama za uwadi. Ilazimu rijue istatu ya wandu wangi yao harumai sosha mwali sijawa jawaregeza tena harma bingi albungu mana huno ngeri harma natija njuzuri parapor na hili raka yode mana zianzima za tu huno zilio tofauti harma zinongombili ndaru hizo ile pare rishinde ya haraka bano rishinde rilao harma odzironi wasujua tena mba siku ya 4 ya mru wasili mwali harma ndo wajao avioni mana karabu wa shtima na baharini baborto mtunda tena rijue heli hawa ya unono ya helio ili pari na kango bozabuzuha rishinde ristapili ishikao shwanao na wadu wa COVID huno mali ngwahira wajawi maranya wajitahadharishe arudi wasidunge izweka wezirongolwa wa mabareni ulawana na umrengo malalao kaya lazimu waonesa wajau ukawandu wastehi za azma za ujihifadhi haiwekao iyo deswila hamoja ya ujihifadhi na mtambali wa wadi wa COVID. Rienshe sauti ya Zahari ya Madikasi mwangandelia wane taarifa habari. Jumainu ya kawafiki tarehe 29 ya mwezi wa Janvier madhamana wa University ya Komoro unisauka ngwarengao zintivu za uvumzi za hao emakatiano ikanga wandelea uhazi za utaurahafu na mrekebesha zumba za usomea ya university haujihifadhi na COVID-19 na mreje ilikoli ngojoka ya nefumdaru tarehe 15 ya Februari mwazuzi ili na 21 na rishilie iburali tabi budhamana mhu wa Universite ya Komoro. Uzia kuruha tu inu dharura ikao ijiri sababu ya ukaya Universite ya Komoro ngetanganyao andu wenchi bandu wazima halafu ya serikali ione sando namna ya lazima ridungie ya misomo ya hato wakati unu neze nafasi hizo ngasinizo ngarifanya uzihazize namna ikaunda lazima rizifanye risomese namna hino sharja rijihundu hari banu risharkiana la sina ye croissant rouge ya kange lazimuo rifanya mbabi za haziza urahatifu rirahatse mbabi malaho ya hatu ritowe mbabi zinu bokonga zisongezao ngasababishao wanjia bambu izandongo hususa wakatao wade hamanda unu shabani zananzori sisindie hamando ritifanya haziyo nwana zioni hapo yelio rakandari sisindie watike yabo
shaye kari njia ngarilindao hazinji joka ufanywa ya hatu ni madhamana wa honono ikawa ondo ajo huja ondo ajo hangalia ondo ajo uvima lwajoja warambia ukaya ngabona namna fulani namfanya nongo kadhaa baturi nje saida rizifani so mpaka do wakato wale unu rirumi yaze o wakato vumzi wa hatu rutsengeleza karibu ili retimizize hazizi inu rijipanga rengezando kabzionondo ngaranza umaudu ekarinji ya riangalie namna ndo jokansi ndo zozo nsipia zifanishie abogeri rishinde rizijarilatsa wakati hosonirenda wiho tsena ikangwabe ya tarehe 29 ya mwezi wa Janvier ilono unu ikando juma ya mwando ranzize swala za jamaa za zilihaniha iliyo wandu wajihifadhi no mtangayo wadzima no mtanganyo wadzima haujebusa no mtangayo wa coronavirus watasi habari yortesa daraja helesi wala nzuani wazuru harma baadhi za mikabala na watanabahia uka emaranya wastehi zianzima zinu na iliyo jihifadhi na coronavirus na dunge utasi habari wa idhamu Said Swalih Said Ali Hashim na Felistina Razafisu. Rangu zanzima za nyumenzi nzarengwa uhusu huwana na libungu le coronavirus ijimwa ya handraini wantu wastehi zanzima hahuti ya zibaya hanyo nena hubaya emikiri harmo ujimlifu wa ya masiwa. Harmo muji wa mtamduika uderiji parao ya maislamu wasvahara ya anzima ya tolo na idaula na hoingesa huka ya kola zimwanu wa jau na zileko lizbalo. Yakola zimtazliko le uzozonezi bala jau hautahadhariwa haivorkiwa mamaradhianta mwanamti tinia tojo ya msiki waulodi langu fikira wabandahu msona maori la glizi wasiwa waende waswali wawento weyo isila guza uma usila goma maana ntendo la glizi wansima islamu waside maislamu neta simikiri ribaya rukubaliana barisba mikiri hautahadharia maradhiani babo tisona hukambani lazima ilagilizo one walishwe mbano wasena nda swali wajau harma albavla bandrani ya madhamana wa imikiri wastehi wajau ya anzima ya idaula harma imikiri kavasish disau kebidi mawasisi kana mihono rambiana mbaha kasimlinda rais arongoa bewaka huno mpaka rinkera rais arongoe lo mfaume arongoa nasi kubala barongoa na varongoa ndo aplike wakarongoa na ndo akandisa be varongoa ndo aplike be banzo arongoa o haina mnayo nsuamia bomo idola silvenza sitsaha zamaranya be katsaha mabale arifuruma watororize na arongoa bantisifanya amba haumtambishani na misomo hii sidala mamaja na watu wafanya msomo wa shina mnatavo watu ambao wengine waishi wazizameza babo imana raisarango mbaki desemen harma desemen wangalia zitonga luswenda babo anzima zirango wasangali haiski vano ya mafundi na mazama na zile kola tushinda warengezi mezuri zao inimara zihikma za maranya zisia kinisha mkayo wa uwade unu watu venza zanzima zishadidishiwa ile uchili wa bahu hahuna hanisidzana imara handa imikiria kabalwa hasibabu ya corona ika irende hamadzamiano baina ya waswalihina na ihifadhi morika wako amini Habaki honzuani ndo wone sayukaya zemba waza hifadhi zika ujihunda armwe komini ya mironti iliubirlia emaranya wastehi wombaki wa malahoni ranzindo bosabiliza hemasihu uonra bosa kumeno mwejaza usiku husha iniambwa kuvrufe Shalan Hussein na Ayatullah Mahmud wakahadhir na dungemele zaid wajima na mahafi alawi Skuntaru banda zanzima zinizarengwa huka wantu kawaslawe ya hipara sayararu ya uku ya jimwaini mudu kakomjua mkungu hata sababu ya kuwa ya gazi za kutuza futwa harmo muji wa mironzi sababu wa bandu za wakazi wakararie sharia azanyesa umera wa mjini mironzi ukaraia de atongesao za hasira za umwana jeshi wanatani zini pia wafanyao inti wa obeli ni serebu wa serebe wao na uontu wao de kato subutu amani wasila wa matuzofanya
na vani hatorilio dotoka manetsile wao yao mana wao waifanya tongoni wasalama mliwatawa la cremogène kasuwa wao wanu wafanya tongoni mana salama mliwatawa la cremogène sisabisha do wala la malagoni waliona wana spara makoko na wawade wadagoni ntongoni vutwa wadunguizia nzao walio karibu bali wareseve uvandre wahe omera walibavula mironti aenyesauka vwa wana mashababi ikao wao vozea ubeja wao avani kamwe ili jeshi langu tile prepare mtuto kama no sirende tarumpara askar sina shivavan dena zombane wakati mwingi wahi asunu vitankoki kama Mamsa tuto kama no sirende tarumsiki swatilia o mene na mwesirikali la polisi u pijena u wantu wa jera mrenge kasire ngabesikia vile abudwaje van koki litomnani sidzanu huka uzilwa ndani ya viaji ya handra miji mengi ya koparuhana na bandu ya mavotu ijimwaini neka waswali hina waswali swala za jama za malagoni uku mashababi wa mironti wakaharumwa mbambandrano Kandela una taarifa habari haunjia harumwa vamrajina utofana na unu harumwa nyitasi habari zafanyishia harumwa ibavu ya kibla na harumwa mji wa uzi wa mitamihuli watasi habari wa urtesi watoshewa holi honde izo waenshi usoni mwa ali hodari ikao yahazia haloniwe makatianu ngufu zuma au panga suilaha zinji za ufanya hazi mfano wa mibaya mitarimbo zononde na nazasaya Mariam Aliridwa Amal Kasim na Nurdin Ibrahim Ahmed Ali Hodar uyimfwa zumaikao zihazizinu hazirithi na mbaba hahe wakati yafanyawe zihaziza hahe yevuza mro wa sharbo hausaidizi wa hema shini inu ili yeshuma shikeshangu shaufanya zeswana ayanzao naye yeufanya mibaya upanga rashkul sutula undia marto mitarimbo ilowo na zastaya amma waudzirongo parihani hao harima uparisa yeshuma shilola nao ne hazi ya tsahao mime asuli yani hafilisha ni hazi inu nga manzo ni shanji mbabi zendongozi lao manga heni bandongo tswamwe la manga mtarimbo bule manga jaushile manga kibdori shanji ikabala mitarimbo shini ija komori shaba turuhunde tartibu berke nansiri behembabi yode fikira hangu wenge nsujua yamjoshinda damamiche sina ushinda damamiche aswili lazima nikemine daula hena tartibu yonsi pia iliba turiparojuro kaya singa sina harumansi yehazinu deitongezao Ahmed Ali Hodar hashindi hakingi ya maisha ya usiku ya hefamia hahe bengwa abaha ketina na mfunzi nji omji wabziyo kwa natushinda hulezi ndo zinaifanya yabonga wa miji wakaongwa jao mfano mbasa huyu telezini yaja yaona indu banu ya hula abongwendo hatoa pibu hula ngabo sababu wa wajeni wasa ya wakahuja we hula shanga wakati konga zikozi inji zihomo lawa yumkini hati tagarini sizungula mbavi hoparisa msaada wa tekniki na wa mali ujomruhusu hazi ya haheipwengao wajao imudi ye bahati ya usona insha umva wahe hazi za zuma harmo mji wa Bangwa Kuni watasi habari wa yortese wataha wakena venufu jumwe tarehe ya mji hunu habo yaka rongozi nji za kimiho juzanga ziparhani hao mjini hunu mfano wa hele ziwa la maji la mbao la Ksale nano msihiri wa Shiunda Nurdin Said ngurni komele zaid hawa nshema picha ya Nurdin Ibrahim wakazi waho mji wa Bangwa Nkuni waliwonesa ya ukaya ya aswili yaho mji unu ukaya vanu wajihundao sheidziwa shamajisha nyamawi harima usiku wabiri sharifu harima mji unu baada harengwa nai na nusu yaho wakazi wa mji mndu mzadzemo mjini hunu hamkaribisa na ye hamba maji ya hunwa baada hashukuria ye mzadze hamwambia ya badili makazi ndai na ze arhami za hahe bao mji usaule shambwani
baada ya bala yeye mzazi harenge familia hahe waroha watambalia wahabata inusu wasihe huno bwani waja waeshi mudati hale esharifola ambaye izo yakahanza irende haye ifanya mova yandiso timba osiao mji wandisorora okazi alama zaize mpado izongizo yabo vanu ndo vahanu wakahuja sheisimu sha Nyamawi yani Nyamambi yemiri yahe yaho mabavuni mwele dziwa la Nyamawi liba ya kabisa zi alama zabaki za homji nusu yahe miri ifungwa zitamba ya zinkudu na zeu zindu za sayanyi karibune majini ngazijihundao na hema dainu ndo rakauti ya taarifa habari ya hatu ama kabla sumdani kabisa ndo mweshelezani baundu za hezi mada za kaza himisa embawa ya uzihira owalo na zembo adizantwe emakatiano ngela hekio hawinji owandu watabi hao hezembo adizinu harumale siwala nzuani ze hadhari za utini ya bawe korona ngaziste hilao hana mnanjema ili ujie gusa na mtanga ya uharaka waho uwade zarba ke makatiano ndo mbushiriani mkaminishe barna majinjema za khairi wadzima na URTC marhaba menjio stahamili wadzima nasi na riste hizi hadhari za ujihifadhi na COVID-19 iliri yebuhe na bayatiru.